saja adi sekan tresna ini belikal ngantian yen sing saja tresnane tuare mebukti sina adi kal kehilangan beli. Apa buen adi stateng orang rindu stateng nyambatang teresna abang sekan atau sing tua dimunyi cara jani nak luh liunan bobo. Beli tu sing sabar ngantos sang ragana di anak elo jegek sabar pengertian beda uling bangli lakar melali ke kuda tumadak je adi anak elo satya. Stateng orang rindu stateng nyambatang teresna abang sekan atau sing tua dimunyi cara jani nak loh liunan bobo. Beli tu sing sabar ngantos sang ragana di anak elo jegek sabar pengertian beda uling bangli lakar mali ke kuda dumadak je adi anak elo satya. Dumadak je adi anak elo satya.